Yo, I go na Mashiyama. I go. Ago. Meow ago. Amen. I wanted to say amen. I said you'd say I'm speaking Ga. So I was just quiet. Anyway, Gamesu. Never me a song. Gamasi. Sister de Dogea. Egbona. That Egbona. Okay. Gamesu. Never me a doverbe. Me a Me a swing. strong Yeah, me verb. a doy. I lay me away or anyo. Indie, indoor, efien, fishy finally. Some people have morning, afternoon, some people have evening, some people have that's something I can blow. Wale, no kata, right? Wale. Wale ahala fuma. Kaka, Mm. wherever you are in the world, it's greetings. Greetings. We welcome you to Mivamia Swavegbe. Come, let's learn the Ewe language, its nuances, its dances, its songs. We will be learning songs and all those things. And thanks for being with us this afternoon. We have, of course, we have Dr. Wanyo, who I think has dropped for a second. And we have Davero, who will also be coming right back. There he is. And then, of course, we have our Nufialaga, Da Cynthia, of the University of Winneba in Ghana. But that's Cynthia Medeku. I introduce one the Dukui family, please. Yo. Akpe Danami. Nkonyenye Cynthia Selassie Mallet. Mele Nufiale University of Education, Winneba, Department of Ebe Education le Ejumako. Mawe kweku. Ebia umenye. Ninto amecho hu. Akpe. You me home. About the third time, yeah, I used to many Andrew and you. That's right? The way I put it. Natepe. Yeah. Many Andrew and That's you. it. Okay. Yeah. And thanks Ow. for being so thanks for being with us. That very never had a call. Okay. Okay, Doc, near you, hello, near you straighter. Hello, Nane. Mia Tanji. Okay. Yo. Yo. Kada Cynthia Medeko Elebo. Yo. Akpe. Yo. Egbepen sosran. Mi antomi kwebe consider eveyo keva ya. Mi jenu sosran gome cho gbedona me hu. Netu ame leke adogbe na me. Mi sron cho gbedodona me. Kudere yiyi. Ndime. Ndome. Retrome. Plefiaime me. Plele ike mi alongba. Mi sron kata vayi. Egba miaƒe nusɔsrɔ̃ aku ɖe ɣeyiɣi tɔxɛ aɖewo ƒe gbedodo kple gbelɔlɔ ŋu. Greetings and responses according to events. Le miaƒe agbema, enuwo dzɔna ɖe mia dzi zã. We go through a lot of things in life, and sometimes those things are things that we can never forget. There are things that happen to us, and mi buna be enye nu hemaŋlɔ be akpɔ le miaƒe agbemɔ. Sometimes those things are personal. Wo ɖeka dzi ko dzɔ ɖa. Gake ɖewo hã they are communal. Dukɔ me, nuwo mi toa nuwo me le dukɔ me. So we want to look at things that we can say. Nenye be enu mawo ŋkume dzɔ ɖa me dzia. How do you express your joy? How do you sympathize with the person? How do you show empathy? Or how do you commiserate with the person? Eya mi be mi kpoda.
because minya be evenigba alo eveduko there's this thing that your problem is my problem. You are never in it alone. Tanenye bendele jojo da medejile evenigba le miadoma mede na sila miaumbe ya de ka kuneto no amo. But in le ayi yo kemehe ekpobe no nu ikele jojo da mejia. I wish ekpobe jebe ya onane. But the best thing to do is just to afa kona me na vakpo me da afa kone because naneke it's beyond you mata naneke chunta to kwenye be na afa kona me. In certain cases no nya me jijonu ya we share in the joy no nya grieve ya in the same way we grieve with them nenye be onye vevesese penu ta le ya ma mi je mi pe da be nu ka omi agboro nenye ba medele jijokpo nu ka omi agboro nenye ba mi ele vevese person is going through something and then nu ka mi agboro nenye be dume nya bete mi le na warm to get ha hoa nu ka we leke mi adogbe na mi ano ya o mejibe mi le nkuda egbe. So my lesson objectives. By the end of this lesson, the learner will be able to state the importance of greetings for different events and seasons in the Ebe culture, and also participate appropriately in the performance of greeting in Ebe during special seasons and events. Tami akpeda bede bedona mekimode leka ole vivede, and then mia agedeme ashro bedona me mao alebena lege yi tohe mao ma. Miata anyale ike miadubena amiawo. Ta miayijigba ale nkude bedona me yawo pe vevinyenyewu eyawo miale nkude agba. So we first want to look at the importance of greetings during special events. The Goyama special event atanye nenyebe amajivi, nenyebe amiale dole baji, nenyebe amiahaya, nenyebe milazandru niape duza alo Christoza de se adeduma nuka leke ole veve be mi adogbena amewo nenyebe ku joda mejia leke adogbena me ya omijibe mi kpo ya omijibe mi ponucho let me kpo pe vevinyenyeda. So that my first point is to share in the joy of others. Mi dogbena mewe to share in their joy. I express miadokuwe akpoebe oh I am with you. I share in your joy. Ta emenenyo now. Then to also show sympathy. Ana mi anyabe oh beve ikesemela menye jijona mulo. Ta I also feel the same way. Ta mejibe nanyabe I am with you. So sometimes to show sympathy. Then to strengthen communal spirit. You are not alone in the situation. Taleke mi awe, ejebe mi he, mi va, let me de, mi ape hadomegbe no akofia o akpebe de choleme mi chodele open nyaume. And lastly, to keep the social wheel turning. Hadomegbe no open nyau kwenye emao. Ta nemi dogbe ya wa nu yawo mi akpole emenye ya nu ene yawo mi medode fi akpokple ya wawo mi akpole bedona me yo ke strong mi gbona fifi la ya nu yawo mi akpole emenye ya ta mi agede mezideka akpo edabe leke mi akodogbe le reyi tohe adowo me. Bedekuku babiade le hafi ma ageden mfafiantoma. Agbada na ijiko. Mijo. Yo, akpe. Ke nono metata denye ya. Nuka mi kpole nono metata la me. Bedeku nono metata ele jejem nyabite mi le kpoa.
Mepom. Mi no fiara gami la kuku nyepe. Yo ta nuka o mi pole. No me tatala me. Amade do JVR. Sukuvi banto. Is that what I can Mado say? shireji. Sukuvi banto. Mado shireji. Oh. Okay, make I do that jigban. Okay, that Enye sukuvi very banto. Aha, no That fiala very gama la kuku miepo no matata. Alaba awaba mada jivi la vijima. Alaba ako vijiarashi. Apono mavala mundo murag baduni. Kabo ale but kung maya magpay. Reku emian kosama. No fialaga. Makarajibas. A freeze. Well, we'll see for a second. Reku, just hang in there with us. nuka ha mi aga po sukuvi evelia. I'm okay. And yeah. But egbona pi. Nukialaga egbona pi. Miafe nukola klanya sala. Miedo benami ake mayo ke bagere miado mafia miedo benami. Mielafia danami davero ple miapa nukialaga egbona. Alabe abala mieglomena miejijimbe ne amade mesena ne gomo nena ne mia adegome elabe miekwe nu fialaga egbagba jambe ya do fegbe gake ko English gbe ha ko chaka me minya be Francais gbe dolado le mia dome mose English gbe ta nenye be akpade mi segomo amere kokuna mi englede enyagba gbofuma alo comment section alabe ke ne mia adegome de yevugbe English gbeme lo alo de vegbeme ta akpena mi kata yo da verople dana mi mereku enyado lo miashi miako akpia. Oh, mia magbabe egleho egbani. Ye kwenyama Ye konyama. Kero kuma global no matata ya kanu fialaga darangwajia. Makpobo nyongo mavare chitre mongwa banyakla dana mi malashma. Komra bo nu fialaga imaji baby ala rashia. Me yafima mia do jujane. Mia do jijore nko. Mia pororo ko. Mia po nyapo mo ha aga hamira magba. Na nyore ka dokta gamara kukuma dakura kama nanya. Yo da vero akpe. Yo ke miape lukola ple nyasala miegbo na pi mietrotroga gbo pi alabe abala mienya na Siana convention egbona alabe miontominya be do vivinanto ta merekumi po blododo ya ikegbona fia alo the commercial that is coming. We'll be right back. Yo, akpa. Atek bereji mi naralo.
Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Sienna convention has moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotels, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Sienna. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite. No regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath. That's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd, it's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Airway Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna convention yet to come. Yo, miawezo ke. Maraku dana mikle da vero. Maraku mi pongcho Sienna convention yagbonang ne miapa nukola wa ase ngi onye Obama gere amado miapa nukola do monye ngi Sienna convention ota. Wada kukunami mi pong ne miapa nukola kle nyasela o ne wase ngi Sienna convention afi miana ne nufiala gana gere miadome obe ele miadome ta babageta yo ke ele miagbo Dava Meleku Yuji. Maya. Meleku. Sienna ekpie ko enya ngamayo ka chovanyi gbaji alo do ogbe. Yo kele yevunyigba abluchi mianto mieyoni America kple Canada
Play for Gologio le xexea me godua. Woƒoƒoƒu woɖo habɔbɔ nyui aɖe yi ke woyɔna be Siana. Alebe Siana ma nya yiwo kɔ ƒoƒue nye Council of Airway Associations of Northern America. Yiwo kɔ ƒoƒu. Alebe wodo ɔgu ƒe sia ƒe zi ɖeka. Eƒe ya me tɔ ele Colorado. Aleke yɔnɛ? Colorado. Alebe le Denver nyigba dzi. Afi ma teƒe wokpɔ wobe lɔlɔnyigba dzi, Loveland. Ne me yi ko nane tsi ŋuwo lo. Dana mi le ke ma. Awɔ butu. Menye nyavi o. Aƒetɔ Cornelius kple tɔwo tso togbenya kunuwo menye nyavi dzɔdzɔme afi ma. Ne me yi ge ele gbɔ. Ta mina miadzo miayi miava kpɔ nu ye dzɔdzɔme afi ma. Colorado. Ni ɖevie le me ametsitsi le me. Exɔ yiwo kpɔna mia wobe ƒe ya ma. Embassy suite wode embassy ɖe dzi. Ko ne wo ŋutɔ woɖo afi ma ko nanya be yewo nye ambassadors wova ɖo dua me. Ta menya vie dzɔdzɔ ge afi ma. Mina miadzo. Miamedɔ gba ho. Dana mi le ko le gbɔ ye. Nenema koe. Akpa detia ro afi ma nɔ ge gbɔn detia ro. Oh, yeah. Yeah, man. Gake nu ɖeka ko magblɔ be mehia be nado vegbe alo anye vegbe view. It's global. I'm sure, no matter what. Like to back up start very was saying be ekpo Nzima personally ale yo lo vegbe loin alegbebe Colorado crap wherever bag I'm sure anybody can come. So it's up to you. Come on. Yeah, mi pa maduro no ba okonunyu na mave miade. No shanuko. No, akpe enyo akpe na mi. Dana mi kle davero. Yo ke mi apen fiala ga trogbo ve mi adomata ke mana no gede ngiaji emoji yo. Yo wezo no fiala ga ke. No fiala ga wezo. Yo akpe azaya mele no ge bobo yo. Ta mi kata mi ado agba. Yeah, man. Ava Colorado. Kata mi adogo le fima. Lolonyigbaji. Akpe. Yo, kami inu soso anji. Yo. Medan nono metata de anyi be ne mi kwe da be nuka omi ekpo le mena. Ta da verobe ye kpo nyɔnu aɖe wòle ɖevi ɖe asi ke dana mi be abe dana mi nɔ nu ƒom hafi enua tɔtɔ. Dana mi le fi ma. Maybe amade GV. Hello. Mi amade GV. EGV ta. Demi kpɔ nɔnɔme tata ya. Miakpɔe be amade GV ele ɖevia ɖe akɔ. Ye ame bubuwo wogbɔna egbɔ be ne yova do gbe nɛ. Nu yi ke kpɔm mi le fifi la ya, enye nu yi ke dzɔna le yaƒe ebenyigba dzi. Elabena le ebenyigba dzia, evidzidzia enye nu blibo aɖe because labor ne mi be wole kua, mi yɔna labor le vegbeme be kulele. Kulele ma susu ita ogblɔ be kulele da. We all know that labor is associated with pains and sometimes complications, and we all know. So to be able to come out of that, to be able to survive it, la mi kponebe, oh, this person, she's a survivor. And then tane anytime esia yi ke amade chopo
echofu alo magble ko be amade fofu a miaƒe gbedodo ɖa nye be wòaɖiɖi nyuie le bɔkɔ naneke mega agble le eŋu ta nenye be wòdzi via miaƒe dzidzɔ wònye be ele kulele ma where it's like to struggle it's a struggle between life and death that to be able to overcome death la enye dzidzɔ nu na mia eveawo ta hafi amada ayi ava dzivi kple numawo katã gbedodo ɖa blibo wònye be ne do le eme bɔbɔe ta no do la mi katã mi kpɔ dzidzɔ ɖewo mi yina be ne mi va wɔnka ne mi do gbe na amea leke mi kɔ dona gbe nenye be mi tu ama alo mi yi ɖe ama gbɔ be ne mi va do gbe le nyateƒe ma miaƒe gbedodo yi ke mi srɔ̃ kɔsi ɖa yi va yi ma mi do ne ba no nye ŋdi o no nye ŋdɔ o no nye ɣɔle o no nye fia o mi do ne gake gbedodo special one ɖewo hã wogali yi ke akɔ encourage amea akɔ congratulate amea ta we want to look at that first gbedona me nenye be ame edzi vi gbãtɔa miagblɔ be woedo le eme woedo le eme woedo le eme literally miagblɔ be you are out of it you are out of it you are out of something but in congratulations to gblɔ mi le congratulations to gblɔ mi le woedo le eme woedo le eme keleke amea lɔ agblɔ be yo mawoe wɔ dɔ alo yo miawoe do gbe ɖa so like thanks for your prayers because miawoe kpe ɖe ŋu mi nya be nenye be mi gblɔ be na amea yi ɖe vidziƒea edze be gbedodo ɖa kple nu bubuwo no kpe ɖe ŋu hafi wòate ado le eme ta no be eya ado le ema eya survive ya miagblɔ be yo miawoe wɔ dɔ alo yo miawoe do gbe ɖa so the first one is woedo le eme bubua mi gagblɔna be wò ŋunuwoe wɔ nu alo ŋuwɔnuwoe wɔ nu nu ka nye nu mawo hele amea ŋu hewɔ nu mi gblɔ be eƒe ancestors o spirits o kple nu mawo hele ŋu protecting her yɔwoe wɔ dɔ it's also a form of saying congratulations yeah? Your gods have done it for you so congratulations ŋuwɔnuwoe wɔ nu le goya ma heya mi kpɔ mi sene kɔn le bedome kpadziwu ŋuwɔnuwoe wɔ nu alo mianuwoe wɔ nu so in this case amea ele ya hã kɔ dem eme be mi katã nye kple wo not only you nye kple wo ƒe nuwoe miaƒe gbedodo ɖa eya wɔ nu ta mawoa ese miaƒe gbedodo ɖa no gblɔ nenema nu ka agblɔ wokɔ agblɔ be yo miawoe do gbe ɖa yo miawoe do gbe ɖa alo yo mawoe wɔ dɔ miata ŋu gblɔ ɖe sia ɖe faa yo miawoe do gbe ɖa yo thanks for your prayers miagblɔ si gbe ko miaƒe nue wɔ nu yo miawoe do gbe ɖa bubua le go bubu hã ma mi gasena be woe wɔ amedzidɔ alo woe wɔ amedziwo dɔ amedzidɔa evidzidzi ƒe nya koe edzivi amedzidzi ƒe dɔ ta ewoe wɔ amedzidɔ alo woe wɔ amewo dzidɔ le goma hã ma it's still a form of I congratulate ame so congratulations koe woe wɔ amedzidɔ ko abe mi sene le aŋlɔkpadziwu eve dome ta no gblɔ nenema leke woaɖo yo miawoe do gbe ɖa yo miawoe do gbe ɖa ta mi kpɔ woedo le eme alo mia nuwoe wɔ nu alo ŋuwɔnuwoe wɔ nu alo woe wɔ amedzidɔ mi gase ɖewo le afi ɖe kpɔ hemele fi ya oa nenye be ame ɖe dzi eyi gbedoneƒea
mi sede kpo a eka mi glona eka alenu now ata edonkuji agbolo. Oh, boy, katan kwema. Yo akpe ta wewo we dole eme mede kumi agbole We dolamalo. we dole melo akpe we dole melo ke mi adon be yo ma we wodo alo yo mi awe dogbeda alo ya yo mi awe dogbeda mi anu esan mi gaglo na ya ha mi anu esan okata akpe thanks for your prayers penya kwe akpe na mi awe wodo mi awe wodo mi awe wodo tami kpo gbedo na me ya wa nenyebe ame ade jivi mi na de egbedo na epe mmado ndiko alogbe ma bele ike mi srele re yi to kwa ajo ele vevie be ne mi glo he ya kpede enuna mia to I congratulate amia babia de le fia enyo kene babia de kemelioa mi akpoeda le fia amade ela baji mi agloku be ele dolem ta nsemegale enwu wa wododeko echi abaji nenyebe eyi vala vatu ameya la peme eyi be ya dogbene a leka dogbene nuka wo to encourage him bele nyonyoge nuka wo to give him hope. What will you say to give him hope? Be oh edoya lemela ele kakade megbe because let me jedoa minyabe spirit pete ididi and ya no gbedoda be oh ma onede asieme na minemi haya tanuka o ha agbo do de ayi agbo be oh wo mwenye ya awa edidona akpa agbo he made. Are you encouraging him? No. Abonwa ana epejia adidi anota mebu an dole west gba de enu ade dole jejele enu sigba ne menya ola tame bubu ma bo kra avawi ta nu yikemi agbo na ma be ejia dofo be wanya be o mokpokpo le be ya achola baji alo afo a eya emi agbo ne kemi agede ya ha me akpedabe nuka omi agbo nenyebe amadele dolem midogo amea nenyebe mi gede he ya me dro emevoa me abia be doctor anami ajrado anami hatutu yade le nume jojro ya megbe kemi agede me akpeda nenyebe evadogo amea eyi vai gbedona amapa aglobe n'ebe edore yiyi gbedona mia ovo ndi ndofia ima voa milongbe voa ayiji gbanto a aglobe atanglobe wele tepe deka efia be magbloku be I empathize with you wele tepe deka ela bena tepe deka menya no na ta ba medene no dole baji nene ma enyae ta migbleko be wele tepe deka keleke amadonwi yo miawe le gbedomda because mi kwese be mi le gbedoda mi le didi be mahaya mafo ta miawe le gbedomda de tanye ele nyonyoge ta ne ba ma de glo be wele tepe deka miadon be yo miawe le gbedomda kele gobuku ma miagata aglobe wele ekpem still the person is going through something ta eya lekpem
ya le numetom ta we le kpem ha empathy pe nya kwe ke mia dom be yo miawe le gbedom da yo miawe le gbedom da ke bubu ami aga glo be we le dokui o takpom be ku mi se he ya kpo a we le dokui o takpom amade se kpo a Miracle. Hear that. Okay. kele ke mi ado wi ne mi se kpo de le ke mi do na wi Yo, alo yo miawe Mawe we nye tukara. yeta bola. miawe le gbedom da alo mawe nye mi atakpola. So it's God. It's God. Wele dokuyo takpom. Me cho pensemo. Ma wupe unseme so yo ma wenye ametakpola. Ta mikpo bedona me eton. Wele tepe deka. Wele ekpem alo wele dokuyo takpom. Nenye be he yawo dometɔ aɖe do, nenye be ama le dɔ lém eye he yawo dometɔ aɖe ame ɖe va do gbe na wo gblɔ nya yawo dometɔ aɖea, nuɖoɖoawoa woanye yo miawoe le gbe dom ɖa, yo Mawoe nye ametakpɔla, ata ŋu gblɔ he yawo dometɔ ɖe sia ɖe nenye be ame aɖe va do gbe na wo kple heya. Akɔfanyawo ata ŋu kplɔe ɖo nenye be o ama zã nya yawo vɔa agayi dzi afa akɔ na wo megatsi dzi o enyonyo ge ele ta ne dze yi ke miaɖo zɔa fifia hafi miava age ɖe miaƒe dzeɖoɖoawo me eya menye gbedoname ƒe nya o gake nu yiwo ke le veve ɖe wodze be nagblɔ na ma godoo hafi nadzo le ama gbɔa woawoe nye heyawo woame etɔ̃ yawo woe le teƒe ɖeka woe le ekpem woe le ɖokuiwo ta kpɔm ke ame aɖewo be yo miawoe le gbe dom ɖa alo yo Mawoe nye ametakpɔla. Ke nenye be amea haya eƒe lãme kɔ ehaya dɔlélea etso le edzi eƒe lãme sẽ fifia leke ne kpea leke agblɔ nɛ enya be edze dɔ va yi etsi dɔléba dzi va yi fifia edo le xɔ me ekpɔ ŋusẽ ehaya nuka ne kpe ne do go ya leke ado gbe nɛ gbã godoa ŋdi ŋdɔ fia ya ele didi ge miagblɔ ya gbã hafi ayi dzi agblɔ be woe kpɔ ɖokuiwo ta wo katã na amie do le me because na ame ɖe dze dɔa nu bubu ata dzɔ eku ata ge ɖe me ata trɔ megbe gakea hemawo de asi me metrɔ megbe o la we have to congratulate the person ta woe kpɔ ɖokuiwo ta woe kpɔ ɖokuiwo ta alo mianuwoe wɔ nu migblɔ be mianuwoa migblɔna be sia yi ne mi le zɔzɔa ebe dekɔnu mua migblɔna be menye miawo ɖeɖe le zɔzɔm o nuwo le miawo le zɔzɔm kpli mi spiritswo ame ancestors wo katã wole miawo ƒome nuwo katã wole miawo le yiyi kpli mi le mia ta kpɔm ta nenye be ame aɖe kpɔ be mianuwoe wɔ nua efia be nu mawo katã woawoe ge ɖe me etso alo ehaya ta miata gblɔ be mianuwoe wɔ nu alo woe do le eme ya woe do le eme woe do le eme eya tsa congratulations nyakoe ne miagagblɔ be you have survived it woe do le eme alo Mawoe wɔ dɔ Mawoe wɔ dɔ eye miagata gblɔ hã be woe kpee loo woe kpee ta nenye be migblɔ nya yawo katã ŋuɖoɖoa ko anye be yo miawoe do gbe ɖa so maybe it took your prayers yo miawoe do gbe ɖa ne me ɖe mi do gbe ɖa oa maybe the worst would have happened ta akpe miawoe do gbe ɖa ta le gbedoname atɔ̃ yawo katã ma esia yi ke mi se woa
yo miawe do gbeda omia agbo we kpo dopi ota mianu we wonu we dole eme ma we wodo we pe mia dombe yo miawe do gbeda talege yi siama mia a kojujovie wa de hade me na mi ga kene mi trogboa mia ga to eme ma bia nya de ka ve do le ko do na gbe nenye ba me de jivi le ko do na gbe ne ba ma de le do home le ko do na gbe ne be amado le do home ta nufiala gbanto nusrala evelia nusrala atolia okata wa no unjo ado nye babia unam ya atrogbo akpenami Yo, apena nufialaga ale français anglais obe travail remarquable. Ne nyemaglo nyo na français tore la fia. Na chokem ala be bibi malko manyama ta that means in English remarkable work nufialaga. Yo, take yema mia trogbo pie ne mia se ha viviade mi onto mi nya be ha be toa de mi wona ha nto bobo la fuma agbaja la fuma akpese ye ple bubuo achagbe kokle to ta ye bona alebe mi akobo bobo are adem ta mi atrogbo pie yo akpe na mi akpe
Come on. Animal. Yo, Your akpe na mi. Obe, ogo na be nka, obe vivi ma vona le nka gokunwo obe nana mai nufialaga dekon egbleni choima obanya maglona be ma vona le aganlagoma o gake be agogweta. Agoku. Agoe. Yo. Aganla to enyami. Ami mo bona la Ami ganla. Yo. Vima vona la goku. Yema. Ati kone punagbo. Yema. Akpe. I gotta learn that one. Hard. All right. Yo. Kenu fialaga mi egbota mi lashi o. Yo. Akpe. Nyawe de. Yo. Begblebe ne mi trogboa. Miato na no meta. Mekane jibe ye nusrola wa. Ole klalo. Ole njo. Na dodo pa swe awowo. Pachi. Bekpo be nusrola evelia. Ele ela chiade dem nam. Be fi po he. Yo. Ke nenye be amade jivi. Mi ekpodaga. Nuka leke mi adogbene. Amesi ame atan adona. Nukpola oha wata nwule. Ameyo Kenya le no akpom le no strom kwa wata nwule mi akpeda. Leke mi globe na mede jivi oyina egbedogene a. Leke mi a nuka o mi aglo nyaka mi aglo. Ako adogbene. Sukuvi gbanto alo nusronla gbanto. Nusronla gbanto. Mie glona be. Over to you. We dolema. We dole eme akpe. We dole eme. Kene mi globe we dole eme de. Leke mi ado enwu. Egbogbo be yo. Alo mia we dogbera. Yo. Alo mia ngwe wonu. Akpe. Yo. Kene be amade le dolem de. Ne dogwe. Alo ekpo ibe ava kpo edade. Nuka aglone. Alo leke ako adogbene. We dokyo takoma. We le dokyo takpom. Alo. Ai na no fiala no no fiama. Aside le Ihe. Men ever tamana mi brabo wo dodo. Wo dodo de. Alo. Yeah. Wo dodo mede. Eya enye gbedodo kon esi ayi atambia be o leke nye wo dodo me. Leke ko mlain, leke ko fo. Wo dodo de. Ta mi atample le yi de si ade me fa gake le atefme na be dono ha edogbo a ejibe ya kpada be leke ole. How is the person doing? Leke ole for leke epe lamede ele kakade ma ta atambia ha be epe dodota epe dodode le egbede leke okofo kake nyato ke bubu oli eya emi srovai ta me kpo nusrola evelia pe asileji abenya de le be ya glonami. Yenta, she likes trouble, right? She likes trouble. Gakare, first answer or question or greeting or congratulatory greeting. Le me amereko atayi afuma. Le vijijia alo le doleri. Dolele. Okay.
Wele tepedeka. And yeah, Emma, it really interests me because that sounds like you know, you are stuck. You're the one who's been stuck in one place. You know, because Yes. I can see so many other words in there, and I think you can say different things, like saying away got stuck in one place is because the person is not well, right? The person is Yeah. not well, lying in bed, cannot go anywhere. So Mm. even though it could mean that it's a sympathetic, greeting, which Okay. is very interesting. That's Yeah. you see, so I'm getting it. Yeah. Okay. Akpe. That you Well, can say that. well, Wele tepedeka. the It's not bad. And you me accept me hone wele tepedeka lo. So yeah. abeleke you are showing sympathy. Etede jiwo be elami ekpo mata wona neko elade mata cho mata wona neko ta. Oh, sorry. Wele tepedeka lo. Kebe yo ya wele gbedumda. So in a way, egale ha gbogbo na be naiji na igbedodo daji be na ya ahaya alo ya dole baji kaba. Ta okata Onyo. sympathy or empathy penya kwe onye Okay. Yeah. akpe. Ke mamle a nenye ba ma dole home ba. Leke mi adogbe ne. Mi kpo alo mi aga kpo da. Anyway. Yo. Okay. Mi be mi aglo be we kpodo ki wo ta. Alo nyanuwe wonu. Alo we dole eme. We dole eme. We've come out of Alo mawe wodo. it. Mawe wodo. Alo we pe. Tamonu aton ya oji. Ni atan adogbe na ametoe. Nenyebe edole dole home. Kemi ayeji alenkude mamle ike umi alenkuda le egbea. Eya inye le kunu woyi. Nenyebe amade tro megba. Gbedona moli. Mai ava globe o. We dole melo o. Menya de kono anyi o. Ta ejebe misro nu yo kemi agbo. Akofa jinama, akofa konama ado babane. Because ela bena kuwa menye nyanyi onye o. Ta nu ikemi agbo ami ale vevesem nu ika agbo ne pepe jinefa eyai agbo ne. Ta mi agedeme akpo edabe leke mi atan adogbe na me alo leke mi adogbe na ame le kunu wo iwo akpe gba ejebe mi anya ebe le mi ape ebe dome kunu wo kon mizana avo enu yibo na ku eye le vijiji nende dole na neme edole do home ejivi azandu yo miza avore kon na ku ke eku bubu omitanga kpona nuri ya nenyebe ama mi kpobe enai kaka ochi amiachi alo amia le do home akpobe edidi mi anto mi kpebe ama elefu kpem ta nenyebe mi ape mawo eva yue mi kpebe o enyo be never jujo le maugbo enyo na mi uta le reyi maoma mizana enure ha kake aku penya ko mizana nu yibo wu kenu kawe leke mi adogbe le ku wo yiwo gba miawe se nyavo ela bena eku pe nya it's never a good news neba mi ejedo kaka kachi dole baji ha esia ya mi dona gbedabe ami anefo ta nenyebe meva jonene mawa nyavo onye menye nyanwe onye ota miawe se
nyavon. Miawe se nyavon. Alo miawe pe. Miawe pe. Miawe pe. Then eyike minya migbona esi ayi kun hebo wa baba namilo. Baba nami. Amedon ha ogba be miafe baba. Miafe baba. Amedon ha o chona odoki o dena po mame ke wa globe miafe baba. Miafe baba. Gbanto ha n'ebe obe miawe si a amebubu ha wa ga globe miawe si efiabe mikata I'm included ni mededo kwenyele mo miawe se nyavon miawe pe baba nami alo le mamle a nenyebe amale do le baji otro la citron le un hoping be ahaya kake meva haya wa migbona be miawe wodovulu ela be na okpo ebe miwo mi atosinu kake a ne ma ope gamada amade ke matan chitredenwu ta miawe wodovulu mitanglo na ya ha gakele heya pe eya ma nenyebe amano dole baji ojiji otrasile un zaga nde sia de le un hafi metanchi agbawa ye amodo na gbebe miawe wodovulu tami akpogbedona me ene yawo miawe se nyavon miawe pe baba nami ple miawe wodovulu kenenye be mi do gbedona me yawo a mi aglobe miawe le amefam yo miawe le amefam. Maybe thanks for your condolences or you are commiserating with me ta miawe le amefam alo yo akpe miawe senu mamle ha yo akpe miawe senu wawe nye gbedona me yo ke yinajile kunu wo yin nyenusrolao mi ga sede kpo a eyike mele fi ya wa mi akokpe a esede kpo a na mi jiro eme Thank you. yo ta nenye be mi le kunu wom alo ekujoda madeji eigbedona mepe leke adogbe ayin Banami. Miawe se nyavon. miawe se nyavon yo And then miawe la me Alo miawe kpi. alo miawe pe alo baba nami Baba. Nami. alo miawe Miawe wodovulu. miawe wodo ta egba miape nusosru a mi le nku de nujojo ene yoke jonada meji so these are personal events yoke jonada ameji gake a mi globe ejoda maji gake a mi katanji ojodo ta ne mi gbedona mepa mi le nku de gbanto le vigiri le ba ma de jivi like mi adogbe na ama evelia nenye be ama de jedo le do le baji alo le do home ne mi ye gbo a like mi adogbe na ama akofa akone afajine anai mo popo bo ele nyonyoge be ede etonlia nenye be ama do le do home like mi ko do ojijo da ma run enelia le kunu wori like mi adogbe na me le kunu wori afa kplama a de fia be o mi ha mi le veve sem kple ame a wawe nye eyawo mi le nkudo babia de lia
Mina kuku ow. Wow. Babiade kemeliwa. Okay, kemi na mi tona neme. Alo mi aga aho jujo vie ne mi trogwa ne mi wodo hafi mi akpa. Alo mi tona amezideka. Doc. Yeah. Yo, no fialaga. Ewenye no fialaga ta mi la shiro Ta mi ma aho na jujo kwa. vie ne mi trogwa. Mi Okay. awodo. Yo. Akpe. Akpe na no fialaga. Amado la mi adoma ala be o eglo enya de moaji. Ta akpe na mi kata be mi gede miadom eye ọba afẹnọ Rebecca afẹnọ Regina Dr. Chachu Nyamadi Kenya Siena President halafia Binai San Lafia da Monica Anku Baiko akpe afi miaƒe nufiala gã ɖeka yi ke efia ŋui kpɔ nufiala gã Hope Decon yi hã le afia aƒetɔ Asiome yi hã le afia afi Anne's Kitchen yi hã le afia Dr. Bernard Gadagbi yi ke nye Siana kɔ dometɔ ɖeka yi hã le afia afi ọbe Dr. Kpodo nye ya etso University of Education yi ke míaƒe nufialaga tsoa yi hã le mía dome afia afi da Rachel yi hã le afia kple efo Albert Kojo ta akpenami ta mie trɔtrɔ ge agbɔ kpui mi se agbadza haya mi ɖo to enyawo elabe nufiala ga gbɔna enya bia ge tso ŋu ta ne ma ɖe me eɖo ŋuia ke ama atsixɔ ge ta mie gbɔna yo akpe Horodio. Yeah, have mercy.
Yo, akpe na mi. Yema obe nka dahume nyasi gbe ono nka no hu agbo na ye. Na ya yi dahume. Yo, ta ke mie trogbo ta mie egle mia dokuide nufialaga pe ashima. Ta nufialaga yo mereku elegbo. Yo, akpenami. Begblebe ne mi trɔ gbɔa, miaga awa edɔviaɖe. Ta fifia, megale egɔme dze ge tso fi ke mi dze gɔme tso. Nu kae agblɔ nenye be ame aɖe dzi vi eyina ekpɔ ɖa ge eyi be yeasrɛ kpɔ. Nu kae agblɔ nenye be alo leke ado gbe na ame aɖe yi ke dzi vi. Edogoe alo eyi ɖe gbɔ be yeava do gbe nɛ. Nyakawoe agblɔ. Nye nusrɔ̃lawo le fi ma. Meɖekuku nufiala. Vidzidzi miele fia loko wɔnu. Oh, mi wɔ vidzidzi. Mi wɔ dɔ le Elabe mia le screen na dzia. Ku wɔ yeyi tɔ le screen na dzi ta. All right. Tanu ya imedzi be mi wɔ fifi lae. Gake nu yi dzɔ nye be bekpɔ be miaƒe game su. Ye ta nu yiwo ke medzi be mi gawɔ yi dzia, miase ɖe fi ya. Kɔsiɖa yi gbɔma, ke miayi dzi ta nanewo le fi ya, mele ŋku ɖo ŋu haɖo. Ta eyiwo ke ŋu mi le ŋku ɖa va yi ke nye vidzidzi. Ne ame aɖe le dɔ lém le dɔxɔme, ne ame aɖe do le dɔxɔme kple kunuwɔyia, woawo me medzi be mi gadzro hafi miakɔ kuwɔyi dzi ɖo. Yi ta medzi be mi to eme hafi ne miakpa. Akpe na mi. Tagba, nu kae agblɔ nenye be ame aɖe dzi vi eyina ɖe ekpɔ ɖa ge. Nufiala gã meɖekuku woe do le eme lo. Woe do le eme lo. Ye miaɖo ŋu be leke. Yo, miawoe do gbe ɖa alo mianue wɔa nu. Yo, akpe. Bubu ɖe. Yo, obe Bubu aɖe li miaga obe efo aɖe le mia dome, efo Cyrus ta le afuma ta iha. Akpe Dr. Wanyo, yawe le dodgy. Sister Cynthia Mallet, yawe le dodgy. Yo, akpe. Akpe na mi. Wezɔ kakaka. Yo. Yo, ta dokumedze mi gato me hafi ne miakɔ egbetɔa ase ɖe afi ya. Ta mi be le vidzi yia, mi gblɔna be woe do le eme. Alo wo nue wɔ nu. Alo miaƒe nue wɔ nu. Alo woe wɔ amedzidɔ. Ta woawoe nye nu yiwo ke miagblɔ. Nenye be mi yi ɖakpɔ ame aɖe yi ke dzi vi ɖa. Ke no do gbe ya na wo ɖe. Leke aɖo eŋu. Ŋuɖoɖoa agblɔ be Mawoe wɔ dɔ. Yo, Mawoe wɔ dɔ. Yo, miawoe do gbe ɖa. Yo, Mawoe wɔ dɔ alo yo, miawoe do gbe ɖa. Ke mi be le dɔ le yia, nenye be ekpɔ ama alo eyi ɖakpɔ amea, miagblɔ be woe le teƒe ɖeka. Woe le teƒe ɖeka. Alo woe le ekpem. Woe le ekpem. Alo woe le
dokuiwo takpom. Wele dokuiwo takpom. Nye nusrɔ̃la etɔ̃lia nusrɔ̃la yeyea ɖoko nye mese ŋkɔ wo nyui o. Gake ame ka ɖe dzi be Bedekuku nkonyenye Cyrus Senyo. Enye kple Efo- Dr. Richard Mallet le fi le Houston. Ejesia. Echo peki. Richard Mallet. Awo. Ke eya mi akasem peki le towi. backstage. Yo. Emegbe mi akasem le akpe kaka. Ta Efo Senyo. Bedeku ele nusɔsrɔ̃ me gɔmesem nama. Ma gɔmesem pa. Enye kple ɖeviwo mi le fia. Akpe. Fifia tɔwo koe ne mi gaɖo ɖeviwo tɔ hã dzia. Mia ayɔ dada ayi dzi kpli wawo hã. Ta yo ya nonɔ mia gbɔ le fi ma ko. Nonɔ sem kpli mi ko. Yo hã wanɔ ɖe tsɔm le me godoo. Akpe. Ta mi be miagblɔ be woe le teƒe ɖeka. Woe le kpem kple woe le ɖokuiwo ta kpɔm. Ke nenye be amea do le dɔ le xɔ ma, miagblɔ be woe kpɔ ɖokuiwo ta. Mia nue wɔ nu. Woe do le eme. Mawoe wɔ dɔ. Alo woe kpe. Ke miaɖo ŋu be yo miawoe do gbe ɖa. Yo miawoe seŋ. Ta woawoe nye nu yiwo ke miagblɔ. Ke le kunu wɔ yia, heyi ke nye mamlɛawo mialé ŋku ɖe egbe alo milé ŋku ɖo hegale eme toma, mi be ne ame aɖe trɔ megbe na ame aɖe se nya vɔ̃ ɖa, miagblɔ be miawoe se nya vɔ̃ alo miawoe kpe alo baba na mi alo miawoe wɔ dɔ vlo. Eye me ɖe me be wɔ dɔ vlo tɔ ya, nenye be amea nɔ teƒe ɖeka wòdidi, wotrɔ asi le ŋu hafi wòva trɔ megbea, ye wodona gbe ma na amedzikpɔlawo be miawoe wɔ dɔ vlo. Eye mieɖona wo hã be miawoe le ame fam alo yo miawoe seŋ. Ta miakɔ egbe ƒe nusɔsrɔ̃a ase ɖe efi. Ke kɔsiɖa yi gbɔna ma, miayi dzi le yi ke mi dona gbe ne be mi le nuɖuyi, ne ame ɖe le nu ɖum eva do gbea, leke ado gbe nɛ. Le azãɖuyi, ne mi le azãwo ɖum, miaƒe tezãwo, miaƒe hogbezãwo, blunya ƒe yeyezãwo, le yi ke miado gbe na amewoa, mialé ŋku ɖe woawo hã ŋu le kɔsiɖa yi gbɔ me. Babia aɖe lia. Biabia ɖeke meli gobii aleke o, ke akpe ko miada be nufialagã egakplɔ mi yi ɖe kɔkɔƒe blibo aɖe le miadegbea gbɔgblɔ me. Mika ɖe edzi be nukpɔlawo kple nusẽlawo katã yi ke le eme kpli mia, vevietɔ mewo le ŋgɔgbe ne wɔna ya, wohã wole eme kpli mia, wokpɔe be eɖe nuto menye fefe o. Ta ne yi dzi, avɔ megaku wo le o. Yo, akpe kaka David. Akpe. Yo. Akpe na nufialaga. Yo dana mi mereku iji. Oh, bebe akpene. Egba lesson ele very. Akpe. Ye dolema. Akpe miawe seŋu. More than anything. Akpe alabe abela mi ona shia na mi da akpe na nufialaga akpe no Cynthia Selassie Mallet to the University of Education Winneba, the Department of Early Education. Be nusrope ike hana be nufialao le Winneba le Ghana University sukukoko alabe mieda akpena department obe department todo la fia Dr. Podo
miapa nufialaga ikevai F4 Hope Decon, Dr. Emmanuel Dogbe, afi F4 David Abusahala Miadoma, Ike Nami Kadodo Acho Siana Vagede Sukuya, afi miapa Siana President Dr. Chachuna Nyamadi Lamiadoma, call Toha Lamiadoma Lafia, Ikenya the Council of Representatives ne Siana, ta akpe ne Amashiama, miapa Nupolao, le Amashiama Ike Doremianchi, Efia Ndoya Zayama, akpe, ye Abala Nufiala Gagblana, Koshira Agbona, Miga Agbona. Alabe miape wana ojana gomecho afiragbe African jazz ike evana eji le afiragbe le ganyi ike nye rejefe l'America afi memnidagbe ke Siana Central evana afi bobobo dunanyi bobobo afi miato gatrogbona ta memre agbona miega godoga la fia ta abala mi dore miang chianala mbia biambe miana amona nya alabe na miawe wonyo na evegbe na chideji le anyigbaji yo akpenami ke wada akpena miagata ha da vero da nami efosaros ple ufialaga akpe ke miadogbe Akpena mi. Doc, but that's when I closing, no, closing, ja, you know, ja. Okay, yo, bobo, hello. Ebi Jaza. Agbaja, okay, yo. Vogbe Jazz, yenye Vogbe Jazz. Yeah. Vogbe Jazz, okay, yo, okay. Agbona. Yo, akpena me share. Oh, Doc, my please look, me flyer G, me flyer G. There's a way to send us comments and whatever else you want, critique, whatever. Just email and eventually call number me flyer G with a cuckoo. Everything is welcome. Yo, akpe Maroko yema da na mi bo ele nwiaji afia abale mi kome ele nwiaji Maroko mi koma flyer ji miape email afuma nebe ya anglo nwi na mia ata anglo adoda ne na ne ko be ke mi atawo ne ya na nyo awu kaya ale ola ata agle na mi yo ke akpe yema ke miaga adogo Nasan, takuvia beiji. Look, I got my camera dong ni do tututu. Never. Conventional. Bye-bye, everybody. Bye-bye. Yo, nyagadogo. Okay.
Bye-bye, Doc. Okay, come on. Okay. Bye-bye. Thanks for everything. Ao mi glena bosanuba, ao vlo novio. Mi glena satanaba, ao vlo. Novio, mi glena bosanuba, ao vlo novio. Mi glena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Mi glena bosanuba, ao vlo novio. Mi glena satanaba ao bloe. Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jo. Ao mi glena bosanuba ao blo novio. Mi glena satanaba ao bloe. Novio, mi glena bosanuba, ao vlo novio. Mi glena satanaba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Mi glena bosanuba, ao vlo novio. Mi glena satanaba, ao vlo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jo ao mi glena bos Ago. Have you heard that Sienna 2024 Denver has moved to a new hotel? Yes, this year's Sienna convention have moved to the Embassy Suite by Hilton Loveland Conference Center, located at 4705 Clydesdale Parkway, Loveland, Colorado 80538. However, due to the high demand, we just signed a new deal for an overflow hotel at the Spring Hills, located at Loveland, Colorado 2. Denver is also determined to make this year's convention the best yet to come. So guess what? All rooms are going to be sealed for anyone who registers and books a room. The best of all, the suites are the same as $145 rate per night. The Embassy Suite is now officially sold out. So please hurry to book your room at the Spring Hills, which is at this moment have the limited single, king and double queen beds available. All suite hotel, the both hotels are all suite hotel, just for your comfort and enjoyment for the first time ever in the history of Sienna. Each suite will have refrigerator, microwave and sink area, comfortable and sizable living area, pretty much a self-contained apartment. Free breakfast included with your registration. Let me tell you, this free breakfast is made to order. Local dishes will still be served at the Embassy Suite hotel premises. Airport to hotel pickups every 30 minutes. The hotel manages special free limited drinks and snacks every evening at the Embassy Suite Hotel. Wow, do I need to say more? This year's Sienna convention to be hosted by the Airway Association of Colorado, Denver from August 29th to September 2nd, 2024 is going to be historical and unbelievable, unforgettable convention you don't want to miss. The convention packages remain the same. Convention registration
registration ranges from $214 from 18 years and above, and also $135 from 10 years to 17 years. Also $90 from 5 years to 9 years. And the good news is it's free for all 4 years and below. Affordable hotel rates of $145 a night for a suite. No regular rooms at this hotel. All hotel reservations at the Crown Hotel have been automatically cancelled. Just hold your breath. That's not all. More exciting details of what 2024 Sienna Convention in Denver, Colorado, August 29th to September 2nd. It's yet to come to enjoy the best ever convention. Please go to Ewe Association of Colorado.org or SiennaOnline.org to register today. Contact Cornelius Akume on +1 303 332 9788 or Francis on +1 303 875 9255 or Divine Kluche on +1 720 629 5812. Register today and book your hotel room and come, let's socialize, network, make new friends and visit the old ones and raise funds to rebuild the Eweland. Denver 2024, the best ever Sienna Convention yet to come.